Slav roj baş, evar baş, hevando hevidarımın başın, hali ve revşa ve îro em têru tijîne em du kesin, me xwe amade kiriye. Em ê sohbetekî xweş çê bikin di derheqê pêşeroja Kurdistanê de, di derheqê qedera miletê Kurd de, ka çil benda me ye. Di tam navenda vî şerê sêyemê cîhanê de em Kurd çiqas xwedî tedbîrin, amadekariyên me Kurdan çawa ye. Ronî Ruha rojnameger bi me re ye ka ez bînim jor halê wî bipirsim. Eger hûn jî amade bin, ama ez kesî nabînim. Gelo weşana min şaş ketê, baş e, temam e. Temam, heval li vê derê ne. Hevalên tev bi xêr hatin. Ez Ronî Ruha bigirim jor û paşê jî çend nûçeyê me hene ez ê pêşkêş bikim. Ronî Ruha merheba, bi xêr hatî. Mamosteca Slavres. Tu çewanî başî? Spasiyata dikim başım. Xwedê em jî weke her Kurdî ev pêvajoya rojata navîn diqewime em jî dişopîne hêvî dikim vê carê em divê çe nebe weke şerê cîhanê yê yekemîn yê lemberî Osmanlî dest pê kir û em têk çûn em vê carê xwe bidin hêla kesên ser dikeve em xwe nedin hêlan meqdûra hêla revena. Kî bi ser dikeve em jêkê mane Ronî? Di rojhilata navîn da şerê cîhanê yê yekemîn da kî bi ser ket ev jî dîsa ser dikevin. Ama di vî şerê de ez aliya nabînim. Yani kî li cem kî ye destê kî berîka kî de qe kiş nabe. Yani li Sûriye em dibînin mesela Sûriye li dijî İsrailê, Türkiye jî xwe li dijî İsrailê nîşan dide ama Sûriye û Türkiye jî dijmin e hevin. Rusya xwe li dijî İsrailê nîşan dide ama problemê wan dîsa bi welatên cuda re heye. Mesela hêzên Hizbullahê re problemê wan belkî hebe. Hamasê re. Yani acayip tekiliyekî pir acayip heye, nav hev ketiye. Hizbullah laliyekî li hember Qaşo û li hember Daişê tê dikoşe, alîkî de jî di nava Daişê de ye. Hemî tev li hev ye mamoste. Ji bo wî kî li kîjan aliyê tam ne zelale Kurd jî bi vî awayê. Kurd li aliyekî hewl didin tekiliya xwe bi İranê re çê bikin. Li alîkî hewl didin bi İsrailê re. Ama em Kurd tam li Kudirê cih digirin. Bi kîjan aliya re tekilî baştir be ji bo xêra me ye yan jî rêya sêyemîn jî heye Kurdan ji xwe re hilbijartiye. Belkî jî ya bi xêr rêya sêyemîn e jî ji ber ku em nizanin kî bi ser dikeve kî têk diçe. Divê derê da ez pêşîl te negirim. Ez ê yani di vî şerê weke Rêzo Celan dema dîm ra lê de got şerê cîhanê sêyemîn dest pê dike ke dest pê bike. Dest pê kiriye. Ama êdî şerên cîhanên weke şerê cîhanê yekemîn û duyemîn bi çek û fîşekên mezin û dibê çi artêş nayên hemberî ev. Şerê cîhanê yê sêyemîn rojhilata navîn weke bi Rêz Öcalan jî dixwend û gelê xwe şiyar dikir dest pê kiriye û di vî şerî da dema tu bibêje ez sê hêlê min heye ev ne siyaseta Tirkiye tu nikane xwe bike sê hêl. Di vî şerî da gerek hêlek te hebe ji bo hêla te kîşan e destkeftên gelê Kurd xelasiya gelê Kurd weke gemiya Nuh tê vê gemiyê ber vî ku bibe. Mesele ev e. Ronî bi destûra te çend nûçe me amade kirin ez wan nûçeya bixwînim paşê em dîsal vê derê bin em sohbeta xwe bidomînin. Hevan no nûçeyên ku amade kirin ev e çünkü qet em li Ewropayê ne jî hin nûçeyên Ewropayê jî me eleqedar dikin ez wisa zû bixwînim ka çi dikeve serê we. Swed û Finlandiya şertên girtina welatîbûnê zehmet kirine û zanin wextê mirov li Ewropayê bimîne piştî demekî mirov dibe hemwelatî vatandaş. Lê em binerin şertê wan çawa zehmet kiriye. Di nava hefteya pêşme de li Finlandiyê yasayekê nû ya wergirtina welatînameyê derdikeve. Berê her kesê ku li ser hev 5 salan mafê rûniştinê wergirtiba dikarîbû serî li welatîbûnê bide. Finlandiya wê yasayê biguherîne dema xwe ji 5 salan derdixe 8 salan. Ev tê wê manê ku ji bo selêdaran welatîbûnê divê mirov 8 salan bi awayekî qanûnî li Finlandiyê bimîne. Di nava wan 8 salan de dikare 365 rojan ji her salê yani salekî zêdetir di nava salekî de 9 rojan li derveyê Finlandiyê bimîne. Ev şert û merc ne ji bo her kesî ne tabii. Kesên xwedî astiyekê bilind ya Finlandiyê mesela bi awayekî çalak di nava civaka Finlandiyê de cih bigire
her wiha kesên ku hevjîna wan Finlandî be yan jî welatekî wan dera be yani İskandinavya be dikarin piştî 5 salan selêdana welatîbûnê bigirin. Swêd jî dest bi cihkirina biryareke bi vî rengî dike, li wir jî kar li ser mayîna 8 salan tê kirin, yani ew jî hewl didin ji 5 salan derbixin 8 salan. Wekî din divê serlêder tust û çi nekiribin, ji bo ewlehiya Swêdê xetere neyne hesibandin, ezmûnên ziman çanda Swêdî mecbûrî divê fêr bibin, îspat bikin ku ji bo li Swêdê bijîn xwedî agahiyên pêwîstin. Niha li İspanya keştiyekî hatiye girtin, ronê ez wî jî pêşkêş kim. Li gorî zanyaran divê keştî li Tirkiye birêk ketiye, keştiya ku niha hatiye girtin li İspanya, heft jê Tirkin ê di keştiyê de hatine girtin, 10 karmendê wê jî hatine desteserkirin. Polîs İspanya ra gihand wan li Bakur Rojavayê grava Lanzarote a İspanyayê li deverekî nêzîkî gravên Kanaryayê di keştiyekî kargoyê de destanîne ser 4 ton kokaîn. Li gorî Ajansa Fransayê keştiya kargoyê a bi navê Razê ku bi alaya Tanzanyayê birêk ketiye ji Tirkiye hatiye, barê xwe bibira Rojavayê Afrikayê. Keştî li grava İspanyayê li ser gomanê hatiye rawestandin, destanîne ser 4 ton kokaîne di wê keştiyê de. Di operasyonê de 10 karmendê keştî hatine desteserkirin, binçavkirin. Heft ji wan Tirkin em şaş nemane. Wextê ku dibêjin Tirk belkî ji Kurd jî di nava wan de bin. Wî rojê Kurdekî ji wan hat kuştin jî li İspanyayê. Du ji wan Azerî ne, yek jî Holandî ne. Polîsê İspanî bi lehevkirina bi 6 welatên Yekîtî Ewropayê re Brîtanya navenda operasyon û analîzê ya deryavaniyê keştiya kargoyê şopandiye pişta jî biryara operasyonê daye bi vê şeklê pêk hatiye. Niha Tirkiye hêzeke nû dişîne Idlibê derbasê Sûriyê dike, qaşo belkî jî haziriya yani hincet eve haziriya li hember İsrailê. Artêşa Tirkiye li Sûriyê bi şandina hêzên nû çeperên xwe berfirehtir dike. Li gorî çavderiya mafê mirovan ya Sûriyê hêzeke nû ya ku ji 23 wesayetên eskerî pêk tê ya zirxî ji deriyê Sînor yê Keferlûsînê derbasê aliyê Sûriyê bû. Sohor da zanîn ku Tirkiye vê hêza xwe ya nû ji bo bihêzkirina çeperên xwe yên şer şandiye baregihên xwe yên li herêma Cebel Zafiyeyê ya li başûrê Idlibê. Tirkiye yekê çiriya paşîn jî 20 wesayetên leşkerî şandibû vê herêmê. Sohor diyar kir ku ji destpêka çiriya paşîn ve bi vê hêza nû re hejmara wesayetên eskerî yên zirxî yên ku derbasê Sûriyê bûne gihîştiye 43. Donald Trump daxuyan yekê daye ez wê jî bu ara parve bikim. Donald Trump çi dibêje di derheqê êrişa li ser İranê de şîretan li İsraîlê dike dibêje êrişê xwe zexm bikin. Donald Trump ûnzanin niha namzet e ji bo seroketiya Amerîkayê cara duyême dibe serok eger were hilbijartin tabî. Li Kalîforniyayê di çarçoveya kampanya xwe ya hilbijartinê de helwesta Joe Biden ya di derbarê êrişên li İranê de rexne kir. Çi got? Biya min Biden xelet e. Ya ku bi rastî divê em lê bixin ne tesîsên nukleerî ne, yani Joe Biden wisa gotiye. Trump li ser pirsa gelo Biden piştgiriyê dide İsraîlê tesîsên nukleerî yên İranê bike hedef, got bersiva min naye. Pêşî li tesîsên nukleerî bidin. Yani Donald Trump pêşniyaz dike ku İsraîl dema êrişê ser İranê dike pêşî li tesîsên nukleerî bidin. Dema ev pirs divê ji Biden hate kirin ja Biden jî rexne dike çünkü Biden gotibû divê tesîsên nukleerî zirar nebînin. Eger zirar bibînin tamamê rojheta navîn wê zirar bibîne sivîl jî. Dibêje pêşî li tesîsên nukleerî bidin yên din em ê paşê bifikirin. Ev Donald Trump dibêje û pêşniyaz li Biden dike ew jî qenata xwe ya di vî warî de beyan bike vekirî biaxife. Ew di demekî nêzik de bibin xwediyê çekên nukleerî paşê hûn ê nikaribin pêşî lê bigirin. Li aliyê din rayedarekî Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê ji televizyona CNN re diyar kir wan nekariye di derbarê êrişkirina tesîsên nukleerî de İsraîlê îxna bikin. Yani êrişkirina jî ne êrişkirina ser İranê de êrişên ser tesîsên nukleerî de dibe me nekariye em İsraîlê îxna bikin. Yani İsraîl wê li gorî dilê xwe tevgere. Ama de hedef wan de heye tune nizanim. Ama eger tesîsên nukleerî hedef werin girtin ev
خطریه ji bo tevahiya rojhilata navîn. Niha Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî tiştekî dibêje, îro di civînekî de balkişan ser nîqaşên li ser destûra bingehîn anû aşo wê çê bibe, em ji müzakereyê re jî amade ne, ji tekoşînê re jî dibêje Tuncer Bakirhan. Werin em destûrekê bingehîn ya sivîl çê bikin, îjar divê destûra bingehîn anû de gelo wê zimanê Kurdî bi azadî were bikaranîn. Gelo Kurdî hînê zimanê Kurd û hînê zimanê xwe zikmakî bibin yan na, ew ê perwerdê bi rahetî bibînin yan na. Yan jî em ê weke hemû Tirk û kesên Xwedî yek bawerî bêne dîtin, em ê wekê Tirk werin dîtin. Dipirse Tuncer Bakirhan hevserokê Dem Partiyê. Îja pêşniyaza wî jî heye dibe kerem kin em werin biguherînin vê destûra bingehîn ya nû ya berê. Eger hûn dilpak bin werin. Lê eger hûn di destûra bingehîn ya nû de bibêjin ez dixwazim 5 salê din jî desthilatariya xwe zêdetir bikim, yani sextekariyekê hebe, divê na qusurê nenerin em ji vê re tunene. Eger hûn ciddî bin divê werin cemme, em ji bo müzakereyan amade ne, lê eger nebe em ji tekoşînê re jî amade ne. Di vê mijarê de berdêla wî çi dibe bila bibe, em di vî warê de ji kevneşopiya xwe a paqij dersan dikin, dibêje Bakirhan. Niha hevan da Besê Hozat daxuyaniyê wî heye gelekî giring e, Ronî Rihal vê derê. Ronê heta niha çi ket serê te daxuyaniya Besê Hozat heye ez ê bixwînim tabî, ew hem di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ye û hem jî di derbarê Bakurê Kurdistanê de ye, pêşniyazên wê hene, tiştek ku em li ser biaxivin derheqê wê de ye. Heta niha tiştê ku hem girtina narkotîkê û hem jî Tuncer Bakirhan çi ket serê te ji daxuyaniyê? Yani tu qels dibînî, behêztir dibînî? Mesela narkotikê zaten tiştekî dibe çe demeke dirêje Erdogan û Türkiye û zamanê ew dibe çe soydû bû, soysuz bû li ser kar bûn. Zaten dewlet ketiye tengasiya mezin gelekî xwe bi vî hava birêve dibe. Karek li cîhanên evên qedexe, evên reş ê pîs. Yani heger mesele dibe pere li ku ve bi havakî dixwaze Türkiye bi vî pera ser niga bigire. Ber wê ev tiştekî ji me şaş nakir. Wê hêle de pir şîrovake bikim nîne. Lê di mesela Birêz Bakirhan da siyaseta HDP an jî îro bûye dem ew perçekî partiyakeke a Tirkiyeyê ez bawer dikim yani em gelên Kurd, mirovên Kurd yek dibin sîwana rêxistina azadiyê da di PKK da mezin bûnin. Di milê siyasî da malîkariyê didinê lê belê ew ne nikane rotaya qedera gelê Kurd çî bike. Ew hew avakirina HDP jî zaten bi daxwaniya Birêz Öcalan Demal İmraliyê zaten diyar bû. Karê wê çi ye? Karê wê çi ye? Li Tirkiye civakê hinkî amade bike dake pirsgirêka Kurd ya bi an jî pirsgirêka Türk a bi gelê Kurd ra bi hawakî nerm bibe, civak nerm bibe. Ew karê wan ê siyasî ye. Ama ez bi xwe cara bi xwe weke mirov ne partiyên siyasî yê Tirkiyeyên dixwaze HDP be, dixwaze adim be, dixwaze adim ji xwe re weke nîşangeh nabînim. Weke dibe çe rêber nabînim. Ew karekî siyasî wê bike. Civaka Kurd a Türk wê bi hawakî li hev bîne, bi hawakî zemînekî ava bike. Zaten xelatiya me vê dawiyê çi ye? Me her du hêzê xwe tevhev kirin. Yani me rêxistina azadiyê ya 40 sal ji bo gelê Kurd şer dike li çiya ye, me hinekî jî bîra kir û ev hinekê din derketinin pêş siyasetmedarên siyaseta Tirkiye de yên Kurdin, qaşo Kurdin, an jî Kurdin. Me ew ji xwe ra kirin mînak û vî hawa asîmilasyon ser me hîn zêde bû. û hîn me bi Tirkî peyivî û civînê xwe da û di her tiştê xwe da. Lê belê ez dixwazem ez bawer dikim em ê werin ser wê derê jî zaten Türkiye jî Bahçeli jî tedî vî demên dawî dema Erdogan got nihayî êrişa İsraîl wê xeteriyê li ser yekbûna, yekperçebûna Tirkiye jî bike. Li vê derên dema İsraîl bi ser keve û pêş da were Tirkiye bû hawa nikane bimîne lewra
باخچەلی چاوە ڕابوو چوو یەکەمین جار دەبێت چە دەمەک درێژ و شویندا دەستێ خۆدا ڕێڤەبرین سیاسەتمەدارên کورد ئیجاری داخوانیجی لەسەردا نا ئیشتە لە هەر هێلا ڕۆژهەڵاتە ناوین دەبێت چە قەیران و کریز و شەر هەیە ئەم دخوازن ئەم بە خەڵکی خۆی نافخۆرا بە هاواکی دەبێت چە ئاشتیاکی ئاوا بکەن داکو gelê Kurd berê xwe ji Türkan nedin alî û bi hawakî li çarakeke din derfetên derketine holê bi kar nîne yanî bi hawakî din dîsa nerimbûnekê ava dike pêvejoyake weke bibêje dibe çe prosesa aşîtiyê ya 2014 an 2012 dest pê kiribû an sêzdan dîsa bi hawakî wî hava dîsa gelê Kurd birayê hevne û Türk bixapînin ka binerin em destê xwe didin we dema bixwaze destê xwe dide baqirhan an êdin û dema naxwazin jî dibe çe silavê lê nade lewra ev meselana gelê Kurd gerek ew bixwaze destê xwe dixwaze bide kê nihayî proja wî hedefa wî rojata navîn çi ye ji ber ku derfet derketinin holê em gelê Kurd nikane xwe bi hedefê û demê vegirêdin em gelê Kurd em ê xwe bi derxwederên gelê Kurd ve 40 sale ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê şer dikin bedelên giran didin xwînê dirjînin berê me li wan e berê min bi xwe weke şexs berê min ne tu li siyasetmedarên Kurd nînin yêkir li Tirkiyê siyasetê dikin ew karekî pîroz dikin ez wan rexne nakim ama karê wan cuda ye daxuyaniya besê hozat gelekî giring e ege hevalê me amade bin dixwazim ji wan re bixwînim dibêje tenê meş û slogan nikarin pêşî li êrişên dewleta Tirkiye bigirin yani ez vê ji we re bixwînim daxuyaniyekê balkêşê doh min di Stêrk TV de temaşe kiribû wisa ji bo hevala me berhev kir Hevseroka Konseya Revebra KCK Besî Hozdat di bernameya taybet ya Stêrk TV de balkişan ser metirsiyên li ser tevahiya Kurdistanê bi taybetî jî ên li ser Rojavayê Kurdistanê û giringiya parastina cewherî yani mirov bi xwe biparêze hewcê kesî nemîne. Besî Hozat dazanîn ku şerê cihanê yesiyemîn her roj kurttir dibe ew ê bandor li ser Kurdistanê jî bike got wê êrişê li ser gelê me zêdetir bibin. Lewma divê berxwedana giştî hebe li her derê Kurdistanê. Pêwîst e berxwedan domdar be yani demekî heta demekî nebe daîmî be. Bi gotinên wekî ji ber vê yekê divê gelê Bakurê Kurdistanê bi giştî rabe raperînê Besî Hozat balkişan ser giringiya tekoşînê û ev şiyarî kir. Niha mîting têne çêkirin tabî ki ev giringin roja sêzdê cotmehê li Amedê li Stenbolê mîting wê werin çêkirin ev jî bi qîmetin pêwîst e herkes li dijî faşîzmê li dijî nijadkujiyê nijadperestiyê pergalê di mîtinga de cî xwe bigire divê bi sed hezaran bi milyonan kes werin tevlî van mîtinga bibin lê her tişt elbet bi mîtingan naqede pêwîst e berxwedan domdar be divê hemû qat meydan kolan kûçe bibin deryayên ji gelan pêwîst e gelê me li dijî hemû êrişên li ser gerîla êrişên li ser ziman çand ekolojî êrişên li ser erdnîgariyê li ser piya be xwe biparêze pêwîst e di rewşa parastina rewa de be şerê gel yê şoreşkerî bimeşîne di nava berxwedanê de be ev giring e dibêje Besî Hozat mesela pêwîst e qada siyasî qada polîtîk û dîplomatîk bi bandor were meşandin divê tekoşîna bîrdozî were xurtkirin yani tenê meş slogan têrê nakin dibêje divê beşa axaftinê de Besî Hozat balkişan ser tawlûke ya ji bo Rojavayê Kurdistanê jî çi dibêje divê li her qadekî şerê gel yê şoreşkerî were pêşxistin axaftina xwe wiha doman Besî Hozat dibêje mesela metirsî tewlûkiya li ser Rojavayê Kurdistanê her roj zêdetir dibe dewleta Tirk ji bo ku li Rojava êriş û qirkirinê nû pêk bîne li bendeyê ku şert û mert çê bibin li benda firsendekî ku tevahiya Rojava dagir bike divê çarpevê de
لهر درکی خباتین دیپلماسی دمشینه دخوازه جشاری کو اسرائیل لدجی حزب الله لدجی فلسطین و لبنان و لدجی ایران دمشاندن فایده سود ور بگیره یک جه هدفین دولت ترکیه اساسی روجاوای کردستانه بیوسته گلمه روجاواجی دوی واته ده هر واته ده آمده کارین شرین شورشگری ایگل بکه دوی هزین خواهیم پرستنه آوا بکه تنه چیکرنا مشان تنه برسکرنا duruşmayan sloganan tere nake بیوسته تباهی گلمه خبره خستن بکه هزا خویا پرستنا جوهری چه بکه جکال پیر حتی خورتان گنجان جنان و هر کس ده چارچوبه پرستنا جوهری ده خبره کو پک بکه بیوسته همو کس ورن کسین کو تابی هزو قوت وان هه ورن تبلی قصده ببن دنوا یپجی ده جی خواه بگرن دوی چارچوبه ده ولاتین خواه قیمتین خواه نرخین خواه آزادی خواه هبون خواه ancak bu şekilde karın bir parizm. Lehemberi başvuru Kurdistan icidi ve xateri tevliki mezin hene planın devleta Türkiye'nin misaki milli hene dve hamu geleme başvuru Kurdistan'ı dınava berxodan ede beş niyaz dike besi ozat. Roni raha iştira değilim. Tu çava dibini. Dve serdemede. Tabi من تشتێکی ژی نویسیە بنێرە پاشێژی ez ji te re bêjim tu şîrove bikî ji ber ku gotina te bû projeya avakirina Kurdistanê di destê kîjan hêzan de ye tu axaftina besê hozat şîrove bike pişrejî em werin ser projeya avabûna Kurdistanê ka kîjan hêz niha proje amade kiriye ji bo avakirina Kurdistanê hêza cewheriya Kurdan di kîjan astê de ye ji bo bikaribe avabûna Kurdistanê pêşwazî bike یک جا آستنگین هری مزن ال پیشی آوابونا کردستان دولت ترکیه پیلانو پروژه دولت ترکیه چنه رونی رها کرم که دسپیکی دبیچه اخافتنا رپورتاجا بسه هزات گلکی بنرخه لویدری میجی هنگ نوتی خوشی در خستن میجی شوپاند به تایبت ایریشال سر گلی کرد و زیده تر ببه او تسبیت گلک راسته جبرگه دسپیکی جیانی زمان یا روجرات ناوین به وجه گلک دبی چه تبلهفت مشانن و کشری جهانی یه سیمین یه جمدی آن یه دبی چه به ارتش ورن هم بری هفت مشاندن ایریشی لسر گل کرد و زیرتر به هم جهلا ایرانی هم با مطایبت جهلا ترکیه دا افسری ست راسته لحر پرچه کردستانی ایریشی لسر گل کرد زیرتر به داکو گل کرد به پچقاندن داکو نبه یک هیز و بهوا کی در فت بکارنینه او یک yani ev nota ev axaftına bir ev nota mıcı girtiye gormen gellek gringe u proste adınji erişen liser zaman liser Erdingariya Kurdistanı çava gelle Kurd kanı be nehev bi sloganan u bi çend çalekyan bisekinin bi hava ki hin kur hemberi liser van erişen liser zaman liser çanda Kurd u liser guhertina Erdingariya Kurdistanı گلی کرد پروژه وی چیه وی چلمبری ویا اموی قرن نه چاوا آماده بکن ev پر گرینگه ev اخافتنا بسی هزات دوی دریلا پر گرینگه و یا دیجی ev بالکشاندی ev سر تلوکیا که ایریشین دبل سر روجاوای کردستان چی بدوین دمین داوگی دا ev ایریشین شر دناورا اسرائیل و حزب الله و ایران و والحاصل حماس و دوی دریدا ایریشین سر روجاوای کردستان چی ببه و به تایبت ترکیه ایریشین سر چی بکه ترکیه نکانه اسرائیل خه لی بلی ترکیه خطریه دبینه جبرویا ویل گلی کرد خه ترکیه ویل گلی کرد خه گلی کرد ایرو خودی هیز آخ کرنه دست خه و هیوی دایه هر سی پرچه کردستان ایدن کدر روجاوای کردستان ایه دنیز دا بهوا کی دولت ترک ریو ریباز ببینه همه بهوا کی تشتکی دبیج بوی که دستوریش دولت ناونتوی بگره بدلین گرام بده بردلین گرام بدن وان دا که ایریشی ببسر گلی کرد جبرگ اردنیگاری وی بگوهرتن دوی شر جهان سیمین دا د پشتی وی ست سالا اف شر جهان یکمین دا لوی دری سینور خط وی بگوهراندن دولت ترک وی باش دخوینه جبرگ ویا ای رول تدا بلیزه وی کدر بگ گلی کرده تایبت روجاوای کردستانی
لوی دری اف بانگوازیا بسی هزات گلک گرینگه روجوای کردستانی هما دولت ترک در فرصت ببینه و ایریش سر بکه از گلک گرینگ دبینم و دوان دمی داویه دا جی داخیانی این ریوبرین گلک کرد به تایبت این چپرین برخودانی پرد جیدانن و به هواکی زلال دبینن و به هواکی زلال جمرا دبیجن و هم جمیل بایق هم بسی هوزات دمک دریجه دمین داویه بالی دکشینه سر زمان سر چاندا کرد سر اردنگاریا کرد هیوی دکم مدیا کرد یا که دمک دریجه منوان جبوی وی تشتی نقاش مزن کرن و لو رایرو منه که خدای عالی هیوی دکم وی ببینه و وی مثلا زمان کرد بکه پرسکریکا خواه بکه پروژه خواه یکمین ده چاپمنیه دا تایبت هیوی دکم جبرگه هم بسی هوزات هم بریز جمیل بایق گلک گرینگی دویا و بین آور داخوانیا دادن اف داخوانیا بسی هوزات هر ملی دا اما به تایبت جوان هر سی نوتی میگوتن ایریشین لسر روژاوین کردستان دمک نیزا دبه وره اف یک و ایریشین دولت ترکیه لسر اردنگاری و سر زمان کرد و همان دمی ایریشا لسر گل کرد و دوی دمی داویه دا زیادتر به هر چار پرچین کردستانی گلک دجیدایه گلک گرینگه گلک هر کس یه به هوا کی لزگین بگردست تفگر و از ویجی بینم بیره تماشوانان دمکی نزده پیلان و پروژین ریوبریا خسر یا روژاوی کردستانی جی هیه هرمین کجا دالی دولت ترکیه و حاتیت داگر کرن وانا پاک بکه جوی دری در بخه یعنی شرکی لبنده روژاوی کردستانیه یا دولت ترکیه دکوه و تماما سری ویلی کور دکوه شون و ودگره و یانجی لروژاوی کردستانی آمده کاری هنه خزه کرنه جبروی که دوی herkes amade be şerten heri xarabre. Mesela eve naha roni em basa plan û projen navnetewî bikin de vê şerê CMA cîhanê de gelo İsrail bi tena serê xwe ye bandora Amerîkayê li ser İsrailê çi xas heye fayda wan ji Kurdan re çi ye? Yani aslında ev çîroka gelî جویی آن دولت اسرائیل یا ایرو چیروکا که دورو دریجه چیروکا ویش کدا دست پیدا که جی تراح دا دست پیدا که تراح کیه آن تایت تیتلاوی ناوی ویدن آذر کیه معناوی چیه بگوتنا ایرو دا زیرک مروویزانه کی بو وزیر نمرود بو تراح دماج مزاپوتامیا جکو ج اوره برید که بری نها نیزی 3000 سال بری ev dama emlê binere ûr îro her kes arkeolog dîrokstan hemî vê nîqaş dikin yanî ûrkêş ku dere tilmozane nêzî Qamişloye ev dera dîrokî ye gelo ew dere ji wê derê birêketiye an ji ûr ya ji başûrê Iraqê li ber çemê Firat cî ew Dîcleke bibe yek gelo ji wê derê birêketiye ama ji ku birêketibe hatiye Herranê Herran wata xwe çiye etimolojî gotina xwe çiye har hor zimanê Kurdî da zimanê Sumerî da zimanê Hûrî da zimanê Mîtanî da her dem ev der çiyaye em dibêjin jor baykur har hor Herran mana xwe çiye deşta çiyê ku ye ji wêran şarê dest pê digire ne Herrana îro ye ev herêmeke ji wêran şarê dest pê digire hetanî ku derê yani Harran têdaye dibê çe Sûrûç têdaye Pirsûs têdaye derdorê serê kanî têdaye ew axa bi xêr û bêre binê çiya ye ku ye binê çiyayên Kurdistanê ye binê Zagrosê ye binê Qerejdağê ye binê wê xetê ye welhasil hatiye wê derê hetanî hatiye wê derê di dîrokê da di teolojiyê da jî wisa ye nabêje ji axa xwe derketiye yani hîn di nav qewmê xwe da ye hîn di nav gelê xwe da ye lê belê kînga ji qewmê xwe diqete dema ji Herranê birê dikeve berê xwe dide dîharê Kenan welatê Kenan Ez li bendê me ku eleqa van agahiyên te bi Kurdistana îro hebe li bendê me erê ez ê bînim ez ê wê bînim
لورا إيدي ويش عغيج آخا خود قتا جا آخا خود قتا كيا ترح وكوريوي وأرجنا كوريوي سارا وبرازيوي لوتا والحاصل الشروكا بواربونا لغرينا خلقي جوي دروجلاتا نافين دا دمك دور ودريجة وبشرة يصير وانا بندستيا وانا اللي دبي تشل مصر هي وشل صالي لتشولا سينا هي وبيراديسا هاتنن ولاتك آوا كرنن لقدس صايرو الجوري سلامي وإيجاري كدري بابلان إيريش كريه إيجاري حمي أوغال كولا قرتيه بريه كدري بريه در دورين مسوليرو بيراديسا برسا أو در خرا كريه تيك شوية هاتيه ولاتك شورا آوا كريه ديسا ولاتك خوا آوا كريه إيجاري وي چغا چل يخستيه روما ليخستيه روما ليخستيه شوندا جاخا خوا در خستنن ولحر هيلين روجلاتا نافيل جهاني قالك خلقك قويمي تورني كيه تورني اورايا تورني هوريا خلق جناب هوريان شو هوري كيه يرو حمي ديروغزان اركيولوج zaten ve خوش diyardike kalubave kurden mitan urkeş kjan volate urkeş volate horaya Cemil horo عشيرين هور هين عفريني هنن عشيرة هورا هين لمرشي هنن قالك يجوي قال لي قد يا شويه وزاتن افديروك دور دريجز برنكا في مويدري ليبلي وجري هاتيه لتديل اوروبا تشات سري تمام ترى تشاني سري افقل بهواكي خويناوي قتلاوي حلال هاتيه كرن بطايبات جهيلا كيفا دسبيكي جهيلا روم دا وبيرا جهيلا خريستيانا وبيرا جهيلا مسلمان إلو الرجلات النافين دوغل قتلاوي حلال ام خبس نخابينن رومانتيزم نكن قال كرد قال جوي قتلاوي حلاله يعني يرو تشبن عرب هري تشبه دما تو نقاش تي سر قال جوي عن سر قال كرد دبينه او تماراوي يا نجات برس چاوا درد كوه هولي وما في جيان نادته إيش هات سر قال كرد بتايبت جوان هلي وان هيزين رشوه سر شنغالي سر روجاواي كردستان جهره داعش ويش اغي مجي لوي دريد شوبانت دماد امروبين داعش ما دقرتن دقوت قال كرد قتلوي حلاله يا حتى هوالي كيما هبو هناك اذا ذكر يا امجي مسلمانن مسلمان بيجي تقول قتلوي حلاله قتل قال جوي حلاله قتل قال كرد حلاله للرجلات نافين جهله تركان وجهله عربان وجهله عربي خريستيان جي وصانن عربي خريستيان جي هنن اللبناني او جي همان تشتي يعني يكنرين جبرقه جلي دبي تشات جلي وي هرمينن جلي معرانن لولا قال اسرائيل ما في وي جياني جهيلا نواهي زناوه دبي تشا دبن خطريه دا لولا بروژه اسرائیل رجلات ناوین و بسر بکوه و امریکا لپیشته انگلیس پیشته دولت آلمان جرا دینداره به میلیونان گلین جوی شوتاندن د فرنادا د کامپالا مرن حمی اوهزین از مراتكم روني تشما قدر موجوهيا اوسا تيني جمهف تدبيجي ام دشبن هف و تبمداني بيساندن جيلا رجلات ناوین دو قوم هنا قتل حلاله كرد جيهو كم از مرات كنت تيني كوفا غريد دي حيران ما ندياره يعني شو ندياره تمام كجما ايزيدي ياكل غازاي هاديتن دوهم پیشکش يعني اوي شفرا ديل قرت زاروكا ك 11 سالي بو هاتبون قال لي كنت قتل ذكر شخرا دبيتش تف داعش بو شروان داعش الله اكبر الله اكبر دات شور لسري كردان دخستن جخرا هيسي قلت كچك زاروكا ك 11 سالي كچا كرد طبي بهزاران جنين كرد وسا چون هين ايزو دو زمان وندايه ايجاري بيرا او تي كشتن لهمبري كردا دشري لهمبري كردا تي كشتن ايجاري دبن غازاي تركيا وجاوي درا دبن غازاي براي ويل وي دري فيرا دزوج براي كجري كرد او تف داعش براي ويجي تف حماسيه هو قصاله لحماسي ديل هاتيه قرتن داويا ديل هاتيه قرتن يا زاروكا 11 ساليه او جي او براي جري او زلامي وي او تجاوزي كاري وي داويا امريكا شركه لهمبري اسرائيل شركه يا ديو كده اول سباس اسرائيل كي حتى هم من نديت يتو فايده اسرائيل جي كرد كردستان را من نديه يعني او قصال سرمه اريش بون او قصا دولت تركيا اريش سرمه كر
او قاس ولاتن عربا اريش سرما كر صدام اريش كر اما ما هلبستا اسرائيلي ندي تام برواجي ام دبينن بومبين مزن این قازانه کودکارن شکفتان قل بکن ام پید حسن اسرائیل ده دولت ترکیه لهمبر گریلاین کرد کوباوه کی دخوازم خواب پاریزن ده شکفتان یا اف آگاهی شاشه ماموسته و آگاهی شاشه دما روزنامه‌وانک روشن دنگی تچور رونی ماموسته وشان دنگی چون تا ها دنگی متیگلو دی ساعت دنگی تتی تو دوام که دیمن تجمدی اما دنگی تتی ماموسته هیجا سلاورس دنگی تتی مامسته دنگی آنها تتی چوا تمام باشه yani ev usa şaşe zanı çava yani zaten iro her devlet tiştî difroşe her devleta yani kijan devlet çek û xarun û silahê nadı Türkiye an Türkiye nadı kijan devletî ev tiştekî şaşe na yani İsrail viya daye Türkiye na tê her kurda bikuje tiştekî wisa nîne yani manha iro Türkiye artêşek xwe ya girêdayê NATO heye Türkiye silaha ji Kanada dikire. Yani ev kamerayın behronên dibe çen tayarên bêmirov yê Türkiye derin çay Kurdistanê gelê Kurd tamam qetil dike kamerayê wan heta na روني تمام مثلا باسا قومي جهوكر ama معطية na طوان dixwazim تمام vê tiştekî green bêjim از zanê çi دولة dibêjim إسرائيل وقومي جهو جهف جداتكم أو تحميت شتيك تقوتن جبو قومي جهو راسته مغدورية طوانا لأوروبا آلي هتلر و أو تمام لروجات نافينجي شعبك وعرب لواندنيرن تمام قتلوان حلالة أمجي أو كرداجي حلالة راسته الجمع عربان يعني نظام الجمع قسمك عربان بيجن yani bu hassas şeyler rojata navi emni karım basa arabancı bikin şaşe mero bas bike ve demi licem han rexistinin tundrav katla kurdan halale ama devleta İsrail euro tişti kutine seri kavmi milleti Gaza'ya و tişta kutine seri milleti Beyrut'e Lübnan'e veya bütün şekilki emni karım erebikim tamamen terörizme devletiye veya tu alakavi hatta efkirinin devleta efkirinin teröristiyen devleta İsrail'e zarar dede kavmi cuhuji imaj çawaku Daesh imaja Müslümana xrab kir devleta İsrail'e Netanyahu'ji imaja cuhiyan xrab dike ez bu sad bin çünkü milleti cuhu mağdure hali xwedaya veke Kurdane mamoste serî se tevte dibim ez divê dirê da ez neke kêf xweşim dibê çe li wê dirê zarok jin însan tê kuştin derdê min ne ev e ama niha em gerek rastiyê bibîne realîtekê bibîne realîtî çi ye gelê cûyî mafî wî jiyanên rojhilata navî nîne xeterî ser heye dibê çi dema ez bawer dikim di çi da bû di şêst û heftan da te dî şerê şeş rojan çi qas devletên Araba bûn yek nêzî 24 devletên Araban bûn yek لهمبري خلقي جوي شربك اني وي چغي جوي هين وك عشيرك بو هين نه دولتك اوا كربو هاجر خو امادان نكربا وي هتلر چاني سري وان وي بانيا سري قلي جويجي يعني 24 دولتين عربا اي كدبيتش تفشاري قرن بو هات كتن عنيان شر و ايجي دبيتش يعني دستك داني مل داني ام في راستي قالك ببينه يعني لوي دري هین گلکی نه دولت خوا آوا کریه وک عشیره کیه 24 دولت اللي خست و وقتا اسرائیل برخانه دا دبیچه ام دبیجن جنوساید که مزن دیساویل همبری جویا بیگ بعد ویج بیرا نکن شر شش روجا بناو دنگ چخواس دولتین عرب هاتن همبری هف جبوی اسرائیل بفت سینه لیخست یعنی چاون ام وی نابینن جبر گورا افگل گلکی دبیچه آگر هاتیه سوین yani xwe bi agir sûyiye ew jî yani ev meseleke psikolojîk e ji bo xwe biparêze ew jî her êrişên dike ew jî her tiştî dike rast e serî se de tev te didim ev tiştana ez jî li hemberim û serî se ama rastiyakeke dijî bibîne dunya ne hewqas romantîk e rojhilata navîn hele hiç yani 24 devlet hat lê xistin û heger li ber xwe nedaba xwe amade nekiriba ji rojeke wisa ra
إيرو قتل عامك مزني والهولي هبا قال لي جوي وديسا يك حبيب مانا در دور الجهاني بلافو بنا أما ولم تشي كده تدي تقول كانك فايدة خوش قال لي كرد راتشي ها قاس إيريشتي سر قال لي كرد ظلم وزور لي دبا قالوا إسرائيل جبوا كردا تشكريه يعني كأزبي بيجي مشترى مثلا أفرسك خوشه قالوا و دولتي دنا أبي نعمل إسرائيل دخن ودخوازن ليخن ودور ليخ استبنوا إيروجيت ترسن نور ليخن وان چه فایده دا کرد یوانی تو دبیجن در دورا کرد وکه دبی چه چپری کردستانی کلی کرد گرتیه وان چه دا گلی کرد وان دجمنین اسرائیل و اسرائیل بین همبری هف که چه دا کرد که چه ندای که چه آنی سری کرد که چه نانی اسرائیل همبری گلی کرد شر نکریه اسرائیل ناتیه گلی کرد نکشتیه مجی تل چپین ترکا دما امجی رخصتنا آزادیه بکای بو امجی كت نافشاشيا مجي شو تفان دولتين عربا لقلي إسرائيل خست ما شهيد دان الويدري هوالي ما شهيد كتن مجي كتن شاشيا أما إسرائيل تدخلاني لهمبري قالي كرد ندايا قالي كرد قتل بحلال نكريا قالي كرد نغوتية تروريستا نغوتية قالي كرد هربجي تركيا تو قالي كرد قتل كبراوش ترى نغوتية إسرائيل نكا خواه بباريزه ويتشاوائيرو قالي كرد بباريزه أما إسرائيل بروجيه خواه هنن جبوي دمك دريش چونكي اف تشتكي إسرائيل هر چی قاس لسر زانستنی جو خواه مزن دکه اما همان دمی تئولوژیا جلوری هیا چیه؟ توراتا کن مشترا دلساوا چه من دست بکر دوری گود ترح جو کبر ریکتیه حتی کچویه دما إسرائيل وقتا خلقی وی خواج مصری پیشنگتیا موسى آزاد کرد بری خدا وی دری گوتنه گرینگ هیا امی هرن ولاتی کالو باوی خواه بری خواه دیسا داده در دور حرانی دشتا چیا رونی تو چه دبیجی ببیجه جبو مو پرنسیبه که هه ظالم جمالباتا مو بجی باوی مو بجی ظالم از رد دکم جبو من نتانیاهو حکمتا نتانیاهو تو فرقوی ج AKP و طایب اردوغان تونه yani جبربیه که مغدوریت ملت جهو راست این وکه کردانه ام یا انکار نکن لبله به تو شکل کی دبی مروف مشروع که ایرشین نتانياهو از ایرشن ملت جهوننا باورية جهو ملت جهو سر چاوا حرمتا مجيره هي دعودو زوان راجي البته كي جوان راجي جيك لازمه جيك آزاد جيك سر بخواه كو او بكاربن لغوري باورية خواه بجين عيني تشتي امجي جبو خواه دخوازن امجي دخوازن ملتين ازدي قومي ازدي بكاربه لغوري باورية خواه بجي قنبه قسمه كي كردان سنين باورية خواه دكارن بجين لبالي وكن نتو هم جوهيان هيفيدكن هم عربان هيفيدكن كو ستاتيو كردان ناس بكن وكن نتو يعني نتو كرد بريار بده دولتاوي هبه تنبه ستاتيوي چوا دبه ملت كرد بخوا بريار بده يعني او بخوا نين قدر ديار نكن جو كردان سروي كلام كروني سري سد بتران ماموسته ادوي دريدا نك بروباغندا دبيتش اف إريشين نتنياهو وان اف خوينا درجة بروباغندا ويناكم از في اف تشتكي الهولية اما تشتهن الهولية اللي الباش وان تشتهن يعني دما طول ديروكا حماس بنره حماس چه دا تواکرن ده حیشتی و هفتان دا حماس سوا چه تواکرن سوا لهم گلی جوی بکوجه ها تواکرن تو دمال دیروکا حزب الله بنره چه دا تواکرن حیشتی و دودار ها تواکرن آرمانجا اواکرن آوی نک هم تک آرمانجا اواکرن آوا هر دیزانا لهم بری وی گلی شر بکه گوت مافی جیان الوی دری نینه نکش بوی آزادیا فلسطین شر کرنه مافی جیان الوی دری نینه مسئله وقت دوی باش نخوینه حماسی هری داویه هشتی جودمه دروجدن سالوگر آوید قده ایریشی سر اسرائیل کرج گازای یا و ندید چاوا داعشی چک کر بجنین کرد همان دیمن ندای بر چاوی ونن او جنین دوی فستیوالا دا حمید تعزی کرن عربا و بیلیستن یعنی ایوی راستی وقتا نبینه او هو نتانیاهو کجره کی پیسجی اما دیروگک هیا یعنی شتک هیا چمک هیا دهرکه وقتا تو دستپیکه چافکانیا وی هنه کی نبینه اف پلنا چکتین اما چافکانی گرکت ببینه یعنی اف ایریشان حماس داویه مثلا يعني امكانه في قبول بكن اما هذه رشنا هر وقت هي تجاره درفتي حماس وحزب الله هذا جنين
داعش چانین سرین جنین کرد لشنگالی و لروجوای کردستانی و همی چتی و بین سری جنین جوی خلق جوی تشویرات شد بیجی مثلا اجی دوی قناتی دامه حکومت نتانیاهو پیلان پروژه چید که جبوش خرا هنجته کی سببه کی آوابی که جبو که به غزه یا جبو که به لبنان عین وقت طيب اردوغان چوش خرا بهانه چید که جبو که به روجوای کردستان مثلا او استخبارات اسرائیل هي ما نزانه بون کو 8 اکتبر 7 اکتبر هزین حماس eriştikin servi festivali zani bun ama tedbir ne girtin peşile ne girtin istihbarat tamam pır beyze bela kes ne icmara ne beje hayametune yani ev hamasi cehava ve bu motoran sardı ben bıçak u silah hikaten wan jina dukujin terörizme ki pır mezin pektinle berçave dünya İsrail şora temaşa kir artış İsrail şora temaşa kir بزانبون خواستن و قتلیام بلا حماس بده پیکانین وان انسانان رحیم بگیره ببه کجیره بهانه ایریشی چه ببه ولی همی پلان پروژه نه طيب اردوغان جی aynı تشتی خواست لسر روجاوای کردستان پیک بینه راستی هواتن ها ویجی بیجم تشکو شبهام تونه کو او چکو سلاحین کو حماس لهمبر اسرائیل بکارانی جه ترکی چون هفتeki peşte mehek peşte Amerika'yı çun tişteki dici emdizanın ev mruvên Hamasi li Gazê nikarin perwerde bibin ne ciwan he ne mekanê wan he û ne jî dikarin dibin wan radarên İsraîlî de karê xwe perwerdeyî bikin tünelê wan jî ne zexmin bila kes nebêje tünelê wan weke serê çiyayê Kurdistanê mezin ne wana perwerde xwe li Tirkiye dîtin hemî Tayyip Erdoğan birê vebir ha tiştekî dijiye Tayyip Erdoğan gelo bi Hamasê re dixebite ya bi İsraîlê re dixebite gelo İsraîl nizanî ku Tayyip Erdoğan dewleta Tirkiye van insana perwerde dike belkî jî hemî di nava hevdane ma em jî zanin ku Hamas ji bo doza heq ya Filistîniyan terörize bike kriminalize bike hatiye ava kirin ji aliyê İsraîlê ve wana hemî ronî wisa tevlê hevin ji ber vê yekê Tayyip Erdoğan weke hevserokê projeya nû ya Rojheta Navîn ku di destê Amerîkayê de ye hem piştgirî dide doza Filistîniyan qet nebe xewûza nîşan dide ama di ber re jî ekonomiya xwe aboriya xwe ya bi İsraîlê re derxistiya astiya herî jor wana hemî li holê ne mamoste aslında müjareke gelek jnav derkeve de jnav derkeve no ez jnav derkeve mijberge ez min gelek lêkolîn li vê hêlê da kir ev artiklên yani nefisên biyanî rojnamevanên xurt li vê derê dibe çek gelek lêkolîn serkirin ez bi xwe li Rojavayê Kurdistanê demekê dema vêrî hat li ser gelê Kurd min jî wê derê şopand di vê derê da hinek gelek kes an civak gelekê wan bi tiştekî nizane ajan sîxurên duhêlî henin sîxurên duhêlî henin yani rêxistinek dibe ew jî ji fermandarekî xwe re an jî leşkerekî xwe re bibêje tu here ji vê dewletê re a li hember şer dikem tu bibe ajan tu bi hawakî jê re rê û rêbas hazir dike dibe tu jê re bibe ajan ew ê bibê qeytu ajan e lê belê aslında biriyat yani dibe çe bi hawakî ajanekî duhêlî ye ama tabii ki vê derê de xeteriya heye ev ajan dibe dawiyê re bi hawakî plan tekiriye ajanê dewleta Türk mînak didim leşkerekî xwe xurt an fermandarekî xurt bi dawiyê re dibêje deste here ev xeterî heye ama di vê derê de lêkolînek gelek xurt hebûn ser vê mesela dibêjî İsraîl gelek car agahî girt di van riya ajanên xwe da yê tev Hamasê got êrîş heye haziriyek amade dibe ama Hamasê jî biriyan hinek dewletan wekê bibêjîne Hakan Fidan Amdewleta Tirkiye projeka wisa xiz dewrê hinek weke bibêjin sed mirovên Hamasê kirin ajan ê duhêlî got hûn ê her roj agahiyê bidin İsraîl ihtimala êrîş heb heye êdî werkirin İsraîl ev agahî girtin ama ji her hêla her kesî ve tim ev agahî hat êrîş ki ser te çê bibe
جاري دوا اجانانا و اجانانا سه چار حب اجانن راست بون اذن همي اجانن دهيل بون لورا افدمك دريج وقت بي اجوتن يدي اسرائيل اف جدي نگرت دما دسبيكي اف اگاي چور اسرائيل جدي گرت روك در رو سه رو هفته دو هفته سه هفته اما هر روز وك شش ماه اف اگاي هر جدي ناگره او اجان تن يه راستي اگاي دزن تجي تو نزان کشان اجان تی راست کشان دهيليه لورا يدي تو برچاو ناگره İsrail ve hele daha kapandın. İsrail agaya hebu lebele demek derece her roja vagay çuj İsrail'a. İdi İsrail got yani agayı hat derev derket. Agayı hat derev derket. Agayı hat derev derket. İsrail hat kapandın. روني اشتريت تشيك بيجم از نها بيامي هوالا دقنيم هما حمي بشكري دنتا وشيروفيتا عجيبين وفكري مجي راحناتك ميناكو از وقت ایریشن دولت اسرائیلیان نتانیاهو رخنتکم ابنای معنی کو از دبیجم حزب الله یانجی حماس مافتارن ام دزانن حماس جی حزب الله جی هاتنه آواکرن لهمبر اسرائیلی راسته از پشکری نادم وان لیبلی دوی مروف هنک خودی پرنسیب به ایجارونی از وسا پارویدکم یعنی نویسین کو پشکری دنته ama همین نویس پشکری دنته تو به رونی راست بیجه فرات آمد جوسید به te çi gotiye nizanim roni herkes pişkiri dete Mamoste tabii ki belki heval tekiyemeniz anı zaten hem mamoste mine hem jî beri em derkevin weşanê em hevra daxifin û kêm zêde nerînê me gelek ciya da zaten nêzî hevin û dema rojnamevan nezek çapemeniya Kurd da tiştekî dijî wisa heye hemî herkes ji bo hevdin mohor bike derdikevin cem bernameye icabî hevdin mohor bikin nîne lewra hêcaya tu ez û tu em hinek tiştan nîqaş bikin em nebin yek da ku tiştek derkev holê yana ez çi bibêjim lêbelê şiddeta İsraîlê ez tu jar nikarim biparêzim yani çi dibe bila bibe dibe rêw û rêbazekî cuda were dîtin êzeke tiştekî din bibêjim ez anim ama ez dixwazim hinekî bernameyanekî birankî dibe çi herkan navê jî cuda be kal û bavê me mesayê bixwe dayika me her daim şîna Hasan û Hüseyin şîn em dixwata dibên şîn yani bi Tirkî dibêjin yas şîna Hasan û Hüseyin digirt Hasan û Hüseyin nizam hêsîrtiya wan li Kêrbela ya çî min jê bavê min hêsîrtiya Kurdê li Zîlan ji min re bibêje hêsîrtiya Helepçe ji min re bibêje hêsîrtiya jin û Kurdên niha mêrxas li çayên Kurdistanê li hemberî tank û top û her cûre silehên Türk li ber xwe dizin hêsîrtiya wan ji min re bibêje çîroka êşa xelkê bes ji gelê Kurd re bibêjin çîroka Kurd a êş dûr û dirêj e wê ji guhê min re bibêje da ku ez hesinê xwe wisa zex bikim mêzeke tiştekî din reştara bibêjim ez dixwazim ev jî tu bax Ferûnî çünkü ez peyamê hevala dinirim ez ser ekranê ez bara alaqedar dibim ez şîrovê te jî godar dikim pir bi kêfxweşî kelemke Kurda wer li ser êşa xelkê giriyaye li êşa mazlûma giriyaye li êşa xwe bigiriya rewşa Kurd wê îro ne ev ba hewceya Kurd li êşa xwe bigirî û jê ibret bigire bike nivişt û bide ser sînga xwe nêzî dilê xwe bike wê êşê bike nivişt bide ser sînga xwe ez vê dirê mînakek cuya bidim yani çi xwast binere ev gel lema zêjim gelekî xwe ji agir sûyiye ev gel lema îro heqa bihêze lema yeke dema kurê İshak wexta li ber mirinê ye ji xulamê xwe ra dibêje el vî welatê xerîb ez ê vayê bimirim lê kurê min Yaqûb tu ji vê derê nezewcîne tu here nav kal û bavê wî li welatê wî tu jê ra jinekê bibîne welhasil de here li wê derê jê ra jinekê tîne yani ku derê jinekeke mîtanî an horî tîne Yaqûb jî pê ra çer dibe çû dibe welhasil pardon ev çîroka İshak bû na Yaqûb bû ama Yaqûb jî di here mala xalê xwe ev di Tewretê bi nîşanin gav bi gavên kîjan çem derbas kiriye ku derbas kiriye yani îro tu kan her xerîta wê çêke di here li wê derê dema tê çem nêfiratê derbas dike çemê din derbas dike yek tê hemberî wî ew kesî şer dike bi rojan dibe çe li hevdû dixen ew jî tu nabêje Xwedê ye dibe çe Xwedê ye
او دبیجه ناو پی و ناوی ته اسرائیل از خودی بو من لهمبری تشر کرم نکانی بو ته ناو پی و ناوی ته خودیه لی بلی دوی شری دا هستیه یاقوب یه هتاوی بن کلمه که را دشکی یاقوب دست دما دشر دا وی نین زمان دا که نقطه وی ضعیف تثبیت نبه پیرا دما اف شر دقدوشین دا یاقوب جمالباتا فرا دبیجه هستی مشکایه جوی روژه و حتانی روژا وی سانیا ایرو گلی جوی گوشتی وی هستی ناخوه گوتیه لما حرام به جبرگه او در یاقوب تیداش زحمت کشان اف هستی وی شریدا ایش کشان دیه کتیه شر و هستی وی شریدا دوی لهمبری خودی وقتاوی و خودی خود چندی هف دو کرنن و خودی نکانی و بی او هستی وی شکایه جوی روژه و حتانی ایرو گلی جوی هستی قالچه آن اهدی گوشتی وی ناخوال خو حرام کریه شوناوی دکشینه ایشاوی دکشینن هگر ما گلی کرد ایرو ما نه هر کسی اما هنک میناک در کتانا هولی بگوتا ازیدی سیوا ناخم اج سیوا خیلی من سیو لمن حرام به جبرگ گلی کرد زاروکی وی برچی بو بینا سیوا هاتی والحلب چه اوقس کس بوی بینا که چی بینا خوشتی و مرن جوی روژه و شوندا سیو لمن حرام به گلی کرد گوتا با روشا کردی رو نه و سبا لورا حوجه ام هنك ليشا خبري بافي من ايشا خلقي ذاتن ام لي غريان حسي جافي ما كان لما ايرو ام بهلين بستار ترك ما قتل دك فارس ما قتل دك عرب ما قتل دك لجوي من قتلناك انت تقول كجواج ما تشكيا اما من قتلناك تمام رونی نها اگر ده انجام شر سیامی جهانی ده کردستانک آوا ببه یعنی دو سه کردستان جید کارن آوا ببه نه مسئله دبه کو سینورین ده نابرا عراق و ترکیه سینور فرمی دبه کو زوبزو رانه بجی اما کردستان چه دبن نها پیلان دولت ترکیه چنه لگوری تجبو پیشی لآوابون کردستان بگیره یعنی اوه نها گاو بگاو چی بکه نها خواست خوانیزی اصاب بکه چه نبو باور نکم چه بجی نها خواست خوانیزی که ایراقی بکه چه بو به ایراقی را و نها پروژه آن لهمبر پدکی جه های پدکی تنه دولت ایراقی و دولت ترکیه نها دعفی که داتنه پیشیا پدکی جه توی ببینی نها به کردان را دیتن tam پروژه آن بسر ناکه گلو به کردان را حول دادن دیسا کردان بخاپینن به شکل که جبو پیشی لپروژه مزن یا 7 سالی بگیرن چیه تخمینات لگوری ته نشان اوی هری یعنی برسوی اصلا کنو کرده یا هری زلال دولت بحچلی چو دسته خدا باقرهان ایروج دیسا داخیانی دا دبی چه روزنامه‌وان انجی سوال کر وی چغیش گوتن دبی چه و وان استراتژی دیوان اوین در کمن تلویزیون دخوینن وان شروع دکن تری جو دستادان و لکران دخن اوجی دبی چه چیه خطریا که مزن روزلاتا ناوین هیه و دوی دری دا گلی کرد آماده به تایبت روجاوای کردستانی و به سایا پککی همیش بیرانه کن گلی کرد آماده و امریکا لپشته لوی دری سکنیه دا که دا قهر ایران و اساد و ایدن و همی و ایریش بکن قتل و حلاله دولت ترک وی باش دبینه لورا باخچلی چوا چو دستی خدا هم چو باشن کرد قردیشم گوت دوی دری دا دولت ترک yani dedi henek rojnamavand dibêjin ya henek agahiyê min henin ka ez tamane bêjim ez jî hinekî bin ra lêkolîna dikim ez vê baweriyê danim ez wisa bibêjim ez vê baweriyê danim dewleta Türk bi îmralê ya bi rêber apora bi birêz Öcalan ra dibê çe heditinên green pack dînin lê belê rêber apo jî ebuxwe jî dibêjin zaten ebuxwe jî dibêjin mirovekî jî rezanaye yani هین دولت ترک چیه پلان چیه همی باش زلال دبینه هگر کانبن و پیواژوی که آشتیه دیسا که به هوا کی سرناوی دموکراسی و اون زانم یک هویه و تشتی وسا به هوا کی گله کرد اف در فتی در کتن دستان نهیل خوش بکار بینن کینگا نهیش خوش بکار بینه داما عثمان لیتک کشیا شر جهان یکمین دا مثلا نهشتن گلی کرد وی در فتی بخوش کار بینه لکو داری
دما لهيئة اللوزاني بو لوي درين اف بارلمنترين سنافين كردستان مجلس دابو اتاتürk çek کنجي كرد لوان دكرن و دبي چويني وان دكشاندن وان جيازو دكرن دنفساندن جهيت را ام كرد لقال تركانن ام يك كسن ام يك دولتن مثلا مالي اجيب ترعين جتت برسا يعني قالوا احتمال هي كرد جرى كيدن ورن خبطن سدي حشتي هي بيجم يعني مسألة چیه؟ مثلا تجربه چوان تخاطن يعني دولت باخچلی کیلویی چیه تیپوی چیه زانینوی چیه تی دستی قدر رژیمت که همیشه دیویژن تمام سر چوا yani از پیشنیازی حوالی بدکم مدو ویدیویی که 5 دقیقه آمده کریه پیشتی وی برنامه بچین ویدیوم تماشا کن شروعی که من هیت 5 دقیقه ندریجه دقیقه tam ve meselede آمده کریه اگر تماشا کسی که خوش دارم رونی ام از باور نکم اموارد خپاندن پر تجربه ما چی بونه ام دبیجن madem agir dikele de beni Türkiye'de bula bir kele ve emez yusa temaşa bikala hala çiğdi be hala bakalım ne olacak der. Mamoste heca denge minti ne? Kerem ki. Yani ki internet amla bağırdı kan perskeri ki devlet Atatürk servi proje di şugule da ko bahava kidin disa gale kurd bixapinen. لبلي از تشتين هال دهقانية بسي هوزات وبتايبات جميل بايق ومراد قرايلان نرم قالي كردس إدينا وقالي كرده ده ناف كرده دا هناكي دبيتش السر وكبراتيا قلان وإيدولوجي ونظام چه بهواكي دخوازه بري قالي كرد بدن تيا وچپران بخابينن هنن لبلي از بسي هوزات والجميل بايق والمراد قرايلاند نرم او جي هايدارن و اف 7 سالي دا قالي كردويني خاباندن از هيفيا من اوه اما از فيجي ببينم ببيجم حوجي يعني فيجي ببينن ام چه ببينن دنها يعني افيريشا دولتا ترك اول سر باشوري كردستاني برينها برنامه مبترا چيكر روحي باور نكم دس بي نكر بو ان دس بي كربو شركي Kerem نه باشه تو دست فنه دی پر باشه نه هی از باور دکم مام تخرات که روش باش بو باشه ماموسته اره جارونی تو انک باز بکی اف ریواچونا شهر نه مثلا اسرائیل دوجی ایرشی سر لبنانی کر بیروده کر لبر چاوی میم شخورا تماشات کن دو از تردیدی دابم گلو از بکم زندی نکم زندی از بکم زندی از دیمان چی نشان بدم yani من نخواست ام تماشا بکن حقیقتا پر زحمته نه شهر بر به کدری ودشه اسرائیل گاو بگاو گلو اوی لبنانی بگره اوی بر به ترکیه و بچه زار طایب اردوغان بجه اسرائیل بسر مدته میجی فهم نکرد چوا قصد ترسه گلو دخوازش خورا اتمسفره که چی بکه جبو او روشا روا کمایه لترکیه جهولی راکه دخوازه هل بجارتنا جهولی راکه بلکه جبو یه دخوازه ترس و پانیک بخانه و جواکه ترکیه شر بر به کدری و چه و آوابونا کردستانی و چند سال ایدین چیه به ماموسته من ببوریم اما سد باور کن کردستان چید به ها قد شکو شپام تنه یارونه از ویا بزانه بونده بیجم از وقتی بیجم پروژه آوابونا کردستانی چند سال ایدینه از زانم کردستان چید به کردستان اگجی بلکه دو سه کردستان ایدین چیه اما کنگی چند سال دکشینه از ویشتت پرس ماموسته ایجا من tam evde got az yevarim bersuvatte bedim persate ev şerri naha lojlata navin u ev irişa devleta Türkiye başuri Kurdistan'ı da girdike u ev hevalbentiya qede pejera ev meberi bernamak da ser krib melser aqifi bu hatta beri biji bernamak giden gele Kürt jboy İran'ı şarek derkeve چقاس آماده خود چقاسی بر خستن گریه و لوی دری چاوا دبی اتفاقه که یکتیا که چکریه نکریه ترکیه وید بینه yani ev şer bahava ki ve xwebihini İranî jî yani mesela ne o rojavay Kurdistanî û İsraîlî çuqas pêş davare hew ne ew e yani li İranî jî ev tişt dirêj nadome li wê derê gelo gelê azerî wê pêşengtiyê ji vê berxwedanê ra bike û dibe çi ev bajarên navera Azeriyan û Kurdan da
هین دبی چه نقاش اکیجانیه دبی دری دا ویچ ببه ترکیه خوشوی راماده دکه مثلا یک اوه آدن خطك انرژي ويجي هندستاني حتاني المانيا وره خطك انرژي وي وره اف خط وي كرار اف خط وي كرار اف خط يعني رجات ناوین را در باست به وي سر ترکیه را در باست به سر روجاوای کردستان را در باست به سر اسرائیل را در باست به اف تشته کی هری گرینگ دوی درې دا اف ترکیه ها اف خط وي بخارا تشته کی دیجی بینه وي چی بینه ستاتیوی جی بینه يعني دبه دولتك خرانه به یک آوانه به اما خارطه نهوی چی ببن بلکی نه دولت بن و خودی ستاتو بن و خودی هیز بن تگوت یا بلکی کردستان و آنچن کردستان و چی ببه اف خط و گلک تشتی دیار بکه اسرائیل همان دمی دخوازه اف خط نهر ترکیه اف خط ورسر اسرائیل راه ره دوی دری دا حوجه روجاوا ستاتیاوی دبی چه فرمی ببه آن ببه دولت او باشور به هوا بگریدان ببین یک دولت دوی دری پلان امریکا اسرائیل دولتین روجاوایی حمیه هنن لی بلی ناف کرده دا نیقاش هنن کرد چاوا کانه بن وی بکن یک یعنی باشور کردستانی و روجاوا دبی چه بکن یک اگر اف بسر بکه و ترکیش باید بسر نکه و لبر خواهده ده لما حوجه اوهزین باشور کردستان همیک ته هرن و هاو برزانی بمینه اگر تو نزانم تواده من بری شوپانت ده تلویزیون گواندا یکی وانی دیسا بسپور چه دگوت لهم بری بافل طلبانی دگو حوجه دولت ترک سوی قاست بکه دگوت که پروژاوی های تلویزیون ترکی بویا و یکی بلی از وید بیجم تلویزیون ترکیه ده از وید بیجم برم گوتن شاش گوته بس تام وید بیجم یعنی دولت ترک هوا کی دخوازه هول وی دری برزانی مینه به هوا کی برزانی جی رهبریا وی دری بکه و برزانی جدی بجه از شما حوجه گریدای عراق از گریدای ترکی بده اف پروژه جایه اما لهل ابن دولت ناونتوی او جی دخوازم به هوا کی روجاوای کردستانی باشور به هوا گریدن و به هوا کی فرمی بکه لورا کردستانک آوا بویل بر آوا کرنه اگر رهبر انگل کرد دیسا بری گل کرد ندن فانتازی و خون و خیال والا استا ورم مثلا کدری مثلا لبنانی dedi Lübnan jboy Kurda aslında zaningeh که gerek امیجی میناک بگره ام چوا میناک بگره لبنانی چند چقاس گل هیه عرب هيا ارمني هيا سورياني هيا كرد هيا درزي هيا وهيا چقاس باوري هنن نزانم ديسا هوقاس باوري جهنن اما جبرك وقتا هوقاس رجات ناوين دا اگر تو يعني ادويد ريدا تخوازم في ميناكي بدم بسر ناكوه وقتا تو هوقا قلبي نجم هف بيجي كاز اس فانتازيا كي توبيا كي اوا بكم بسر ناكوه لورا تو لاوازه و هر کسی لتخه چونکی عرب هیل که سریاکی دکشینه ارمنی هیل که سریاکی دکشینه کرد وی دری درزی هیل که سریاکی دکشینه لورا گلی کرد پروژاوی آواکرنا کرد و کردستانی کرد و کردستان آنجی کردستان دسر هر مروی رایه دسر هر شخصیتی رایه آرمانجا هری مزن او به و شانسی می هیه پرسکریکا گلی کرد ایدی بویا پرسکریکا ناونتوی نه و روجات ناوین دا نمایه حتی نه و روجات ناوین دا دهات فتساندن جهیل آوار چار گرام و دهات خنقاندن دهات فتساندن لیبلی پرسکریکا گلی کرد ایدی بویا پرسکریکا ناونتوی امریکا ایرو لحولیه اسرائیل دیه همین دولت افغانستان دبیجنش گلک دولت تا پیکته یل روجاوای کردستانی ما نه امریکایه او گلی کرد ایدی هر دیپلمات کرد دی کانه هر جمع همان کسا داری همیشه را وکرین پرسکریکا گلی کرد دی نه پرسکریکا آن پرسکریکا داگر کریا کردستان نه پرسکریکا هو آگلی کرده ایدی بویا پرسکریکا که جهانی لورا درفت نه درفت برینن هگر هنک چپین رادیکال یه تفمه و ایشا گلی کرد بهاوا کی زلال ناخوینن مجری در نخه منخن ریه خطریه گلی کرد وی سالا یکمین دا وی بسر بکوه و چما حوجه بسر بکوه یعنی وی جاری گرک ام خوش بنرن استراتیجیک هیزا بسر دکوه میل گل وی هیزیبن بس ام حتی ها ور الجم هیزین وندا دکن
نا ازل ور حوجيه قال كل دي الجم هيزن وي بسر بكره وتشتكي دن دفيد خوازم بني بيش خد بكم اف هيزن ناف نتوي يعني جهانا مودرن دبینه درجلات ناوین دا یه نرخ دموکراسی، نرخ جنه، نرخ زاروک، نرخ مروواتی، نرخ انسانی، نرخ کی دبی چه yani gerduni cemgeli kuteye. İro Kurdek u miroveki Avrupayı heri modern nezi hev de fikrin, nezi hev xodi ujdanın, nezi hev nerinavan a cihani nezi hev danın. Yani es qala nirxin demokrasiye dikim, qala nirxin jinê dikim, qala ez dibe çe zanîbûnê dikim, çiye ne çiye lehemberî din welhasıl ev jî lema çare namîne da ku gelê Kurd li wê derê bibe xwedî hêz û hinekî reng bide pêşenkiyê ji rojhilata navîn ra bike. Da ku eger demokrasî heger ev rojhilata navîn ji van hêzên radîkal yên dibêjin Allahu Ekber deherin jina dest davên jina da û mirovan serê wan jê dike bê hêz bimînin hewceye gelê Kurd xwedî hêz bibe ji ber ke ew gelekî xwedî nirxe. Ronî reha gelek spas min mesajên hevala xwendim peyamê wan gelekî wan dibêjin Ronî reha bila tim were tevlî bernamê be fikrê te ecibandine û bi te rane ya fikrê ku mirov vê derê dibêje elbet hûn nexerîbin lêbelê canan mirov di serê xwe de tişta fikre teoriyekî ava dike pir xweş e dema mirov di YouTubeê de aynî fikrê xwe dibihîse û mirov piştrast dibe mirov dibe baş e we însanê din jî hene wekê me fikrê û xweş e hestekî xweşbûnê dide însan îja Ronî mesele ve wextê firsata te çî û piştî bernamê jî eger tu biçî peyamê hevala bixwînî bersiv bidî wan ji bo wan jî xweş dibe Ronî xweş Ez ê wisa bikim mamoste dixwazim vê notê jî bixim yani ez jî demeke dirêjê çapemeniya Kurd jî dişopînim min jî gel wan kar dikir ji bo tevî kar dikir lêberê nêzî salekê em xwedayê lê alî ama ez dinerim çapemeniya Kurd jî guherin di xwe da çê kiriye di ziman da yek di mesela di hemberî vî niha şerê li rojhilata navîn ev êrişên İsraîl wan êrişê tên ser İsraîl rêxistina azadiyê jî tevgera azadiyê jî dibe çe xwecê dûr xistiye daxuyaniya pir newêhêlê nade yani ev tiştekî gelek bala min dikişîne û gelek di cî da ye di çapemeniya Kurda jî zimanekî hatiye guherandin de ketiye holê Kurdîbûnekeke hîn civîn û tişt wisa di vê hêlê da jî gelê Kurd ez bawer dikim hinekî xwe komî serev kiriye. Spasiya te dikim mamoste. Ez ji te re spas dikim ez dana peyama dirim tiştekî awerte tiştekî tune be em xatir bixwazin ji hevala baş e dibêje çima netew dewletiyê diparêze yani ev dev ji va em dibên çe çîrok li hêla me li hêla qereş da em dibên xamîşok yani xamin ne rastin bingeha wan nîne xamin çê bûye yani lewra vana xamîşokin yani netew îro tu wexta netewek yani îro dibe çe netewên yek wî binere ji bo ku tu bê parastin tu hewakî fermî ve netewek ji te re lazim e hêlî ne lazim e Ronî ez ser vê mijarê dixwazim xwe îfade bikim fermo niha hevan binêrin yani projeya netewa dewlet em bêjin netewa demokratîk netewa dewlet niha li holê hene ev dewra me de ji her netewî re dewletek heye ev dewam dike bi vî şeklî yani projeya ku Rêzdar Öcalan pêşniyaz kiriye ji her netewî re ne dewlet lêbelê netewa demokratîk yani pir netew pir millet karibin di coğrafyayekî de bi hev re bijîn ev tiştekî maqûl e li Ewropayê pêk tê li Swîsre pêk tê li Belçîka pêk tê li Amerîkayê jî pêk tê yani pir netew dikarin bi hev re bijîn eger mantıqa wan hebe eger mantıqa wan dest bide niha kî naxwaze li rojhilata navîn cihû Kurd Ereb Asûrî Sûryan Ermen Tirk Türkmen bikaribin di coğrafyayekî de bi hev re bijîn xwedî aynî heqî wek hev weke li Swîsre projeyekî süper e
Projeyekî süper. Ama mesele yani çima sinora daynim nava milleta. Yani ev jî aybe rast e. Ama divê devrede madem ki em di dewra netew dewleta dane ev projeya netewa demokratîk eğer milletên din erê bikin ancak dikare pêk were. Em Kurd tena serê xwe em yek netewekî netewa demokratîk em pêşniyaz bikin û xelk qebûl neke wê çawa bibe. Mecbur em ê jî bimîne wan. Ama ev niha pêvajûyekê dewam dike. Eğer xwedî projeya netewa demokratîk eğer bi hêz bin, eğer pêşniyaz bikin, eğer insanan ikna bikin ne probleme. Yani ez jî ne netewa perestim ku bibêjim na milletê din cehnema wan kiriye tenê bila milletê min sax be. Tiştekî wisa ne mümkün e tabii ki. Yani kesekî ji me di vê dewrê de em nexwedî wê baweriyê ne. Kerem Kerwanî. Sedî sed ez bi te ramim, sedî sed wisa ye û divê çe yanî ji bo min nerînên Birêz Öcalan ji bo xwe jî ez dibêja dibêjim serok apo gelek girîngin. Hinek heval ez dibêje hewceye bi taybet notên ji îmraliyê wê Pirtûkê dîsa bixwînin. Dîsa bixwînin. Hewceye dîsa bêxwendin. Adin anka mînaka Swês raz bidim. Çünkü mînaka çime da me mînaka Lubnanê da bi ser nakeve. Gelek millet cem heve û nav da dewleteke têk çûye. Devlet li holî nîne. Ama mînaka Swês re wexta ez bidim çima bi ser ketiye. Xelkê Alman tê heye li pişta wî dewleta Alman e. Xelkê Fransî li vê derê heye kantonê wê li dewleta wê garantiya wê Fransa ye. Xelkê İtalî heye garantiya wê İtalya ye. Çünkü ew jî li ser axa İtalya ye nabera wê İtalyada sînor jî nîne ama kirinin bi tev hev kirinin konfederasyoneke Swês re. Ama li paş wan garantiya wan heye, sîgorta wan heye. Tiştekek li vê derê bê sergelê kantonên Fransî li paş wê dewleta Fransî heye. En İtalî her wisa li paş wê dewleta İtalî heye. An Almanî her wisa li paş wê xelkekî netewek Alman. Ya erê mamoste dixwazim vê derê da dixwazim vê derê da vê binêvê rêz xweşik zelal bikim. Îro li rojhilata navîn ev tişt dibe derbasdar bibe di pêşa rojê da ama roja îro da nabe gelê Kurd vê sîstemê da wê bê fetsandin. Türkmen li paş wî dewleta Tirkiyeyê garantiya wî ye. An gelekî Ereb li Rojavayê Kurdistanê li paş wî 24 dewletê Ereb heye. û êdin îro gelê Kurd li vê derê wexta kesekî de wî biparêze nîne. Yekemîn parestgehek jê ra lazim e. Navê wê meke dewlet, navê wê bike gund. Ne mesele ye. Bawakî xwedî artêş û pergalekeke xwe ya xwe parastinê ernîgarî weke besê hozatanî ziman tukane ve biparêze. Bavê min navê bira ne dewlet be. Tu navê wê dike çi bira Ahmed be navê wî. Ne mesele ye. Ya projeya netewa demokratîk weke proje ji xwe tu kes ret nake. Projeyekî ji bo pêşerojê ye. Belkî 20 salê din proje pêk were. Gafê henin. Hewcî hene gafê yekemîn berî tu wan çi bike. Fermo. Yani ev proje belki pêk were 10 salê din 20 salê din ama ji bo pêkanîna vê projeyekî pir zêde pêşketiye divê pêşî psikolojî mantıqa civakan biguhere. Ev jî jêra pêvajiyekî dûr û dirêj lazim e. Perwerde lazim e. Niha milletekî wekê milletê Tirk ku 100 salin bi mantıqa neteweperestiyê vatan millet Sakarya mezimbiye perwerde xwe li ser vê dîtiye ji bo wan al pîroz e, dewlet pîroz e, Atatürk pîroz e, tu wan pîroziyê wan ji destê wan bigirî tu bêjî werin em bibin yek û netewa demokratîk em ava bikin mêrik te red dike yan jî jinik te red dike. Ji bo jî re bingehek lazim e, ev bingek jî pêvajiyekê dûr û dirêj dixwaze ama divê pêvajoya dûr û dirêj de em mecburin weke netew hebûna xwe bixin bin garantî. Navî wî çi dibe bila bibe. Nemîyîme. Ama em divê bikaribin parastina xwe a fîzîkî pêk bînin. Yani parastina cewherî, ziman, çand, kültür, tişta ku netew dike netew divê em bikaribin li ser piya bigirin. Ji xwe daxuyaniya besê hozat jî divê çarçovê de bû. Êroniya ba em xatir bixwazin ji hevala bes qisa. Slav rêz ji bo her kesî ji bo tê ji mamoste. Ama gelekî giring e eger tu biçî peyamên hevala bixwînê bersiv bidî wan pir xweş dibe ez jî canan
imkan dibînim dikim ama van demê de wê qet imkanım çi nebû. Rûnî ştira Slav mala te baş bo tevlîbûnê ez dibêjim qey merov du hefta carê wisa sohbeteke xweş e kêfa hevala te. Baş e. Şlavrez mamoste. Gelek Slav serçava hevan ez xatir ji we jî bixwazim dehadê sibê bawer dikim mîvanê min ji Rojavayê Kurdistanê ye. Em ê behs bikin. Serê Kaniyê heye salvegera dagirkirina Serê Kaniyê ye êrişa li ser Serê Kaniyê em binêrin ka Serê Kaniyê girê spî Afrîn çawa dikarin ji nû ve werin bidestxistin li ser vê mîvanê me heye em baxibin ji Rojavayê Kurdistanê ez ê sibê amadekarî bikim bi hêviya rojên xweş azad Slav çi dikim bikim bila pêdê bibe.